mun rang atanga INP Mizo channel ngai thathin tu Songate in za in sipai le vek ule January ni som ni le pariat in rin ni ania indam tlan theu kan be sei tun tum chu Myanmar lam kan hoi Fela nga chanchin langsar Sual kan riat thei ang kan soyanga thuko chang te po kan ti tel le don nia January ni som ni le paruk nimin pia zandar sari vela tang khan ha kha khopui mel ruk kongpeng thuam lama Sual sipai te le CDF te anin ka pa riat thei china Sual sipai lamin mi man an nei nia soyani min dat lamaral tlan te en kol le chom dol na tho na ta na an man palek thui khua buddhist pui thiam chen ne in chu January ni som ni le pathum khan Sual sipai jet fighter in akap cheta a chu wangin min da township huam chunga ral tlan en kol na an tho chun zom thei mai ri lo thu ral tlan buai pui tu committee ten nimin khan an soi ral tlan buai pui tu committee member te hian an fain hliaman tuar veka mun him lama anin en kol mek ni in committee member pakhat chuan RFA a hrilani sum fain cheng noi som thum vel le an data poimo computer le printer chenin motor le smartphone nen lam an chan ta vek ni in a soi boka azia lo le ngot mai kan soitak wetlet khopuya indaw na kha cholkar khat atlingta January ni som ni atanga khopui chung mun rang office poimo duty Sual sipai te PDF laminan ka hi January ni som ni paruk thleng khan an chhun zom zela nimin thlenga update kan mu dan chuan Sual sipai som panga an thi to a PDF lammi paruk boralin midang pahni man an ni bok Sakain region Suibu township zi phiu kung khwa a piuso tri ho tupa tunu le police pakhat chu January ni som ni pali jinglam dar kwa vel khan in nei turin an oma chutia in nei na program an man mek lai chuan drone manga bom thla khum ni in Sual sipai pali an thi ti snake eyes PDF ten an soya in nei na mun chu ruang om na muna changta ni in nei tur te hi thi jing an tel veta empty an soi chiang talova tel lo ram se athavia wangchu dipeyin township a nghawng hla khua hi in sang khat vel omna ania Sual sipai ten tum ni an hal to January ni som ni pali le ni som ni panga te khan atum thum nan an hal le a ina kang na sa hle atum khatna khan in som nga vel atum ni na in zani vel ka nga nimin pia lam kha chuan akang ral na sa hle ni in an soyani Sakain region hi abuai view maya lelama chuan PDF chakna atam hlebok khin u township a po NUG hriat puin January ni som ni pali khan mi pui ro rel na kot an hong le ta a mi pui tor na le nat na te dik takarel sakan ni thainan ro rel na hong an ni thuan soi Sakain region a hian hetianga mi pui ro rel na kot hi mun som ni laya an hong ve to ni January ni som ni pasari nimin chomadar som vel khan Sakain region Sakain bridge bula Mandalay UG Wolf Army member pakhat 99 anti chu Sual sipai tenan mana heiwang hian UG pol te chu in biak po na le an chet vel dan engkim chol lai lok ri turin an omani hei hi Sual sipai ten midang an man bel zel lo nana an ruwa man ani mel Paku region Tongulama hian nimin pia khan veng la le piuso tri sipai lamtang ru deuh mi pali lai an da thani in Paku region PDF ten an soi Makui region Pau township sipai an lu awangin January ni som ni pahni atanga ni som ni paruk thleng ninga chhungin thingtlang khonga a chen na in som ko chuang akang ral le to ISP Myanmar in a soidan chuan January ni som ni pali thleng khan kum ni chhungin timayang Makui region a hian in sing khat le sang khat le zathum som pakhat akang ral to antia UNOCHA laminan soidan chuan December thla thleng khan Makui region a civilian mi nuai khat le sing khat le sang riat zani ral tlanin an ommek to ni Makui region
chau khopuya pahau satak mai u hakim anti chu January ni somni parukhan chau khopuya tanga pakhuku lama akal lain ama le akal pui a driver le midang pakhat an vaya mi pathum chu Sual sipai lamin lo changin an lo thata an sum Myanmar chiat cheng nuai sang khat le zanga an lak sak an kal thu hi piuso thi lamin thria in sipai an thil ru ni om takania azia lo ngot mai tunlai taka ral tlan om dan na sa zual deuh deuh te po hi han soyela Sakain region kani township a hian January ni som paliatanga sipai an luawang khan thingtlang khoria thatangin mi sang chuang an ral tlan meka January ni som ni pahni atanga nimin pia ni som ni paruk thleng khan ninga chhungin yinma pin township a thingtlang khosom pasari vel atangin mi sing khat le sang ruk vel an in chua sanin hun an mang mek bok January ni som ni pahni atanga nimin pia thleng khan karen mi state demo su chua lama mi sang thum chuang ral tlanin an om mek bok January ni som ni paruk nimin pia jinglamdar li le chan ve vel khan Kachin state Phakan township a Sual sipai kem pahni chu KIA Brigade 9 nuaya 26th Battalion tele PDF 10 an lu chila Sual sipai thi an om nuala ral thuam an lak sak bok tin nimin pia tho jinglamdar li vel khan KIA Brigade 9 nuaya Battalion somli palina ten Phakan township kamain khopuya om Sual sipai tanma somli palina te an kap bok heta po hian sipai thi antama sipai dang chop bel turin anin cha bel ni in an soya bawrua ka tang chho hle ni in KIA lam news ten an soya ni Karen state Kokari township chungdu lama indawna kha nimin tlai khan update kan mulea indawna hi chuan update thar hi adik tura han ngai zel phut mai bokila kan news masa khan Sual sipai somli lai thi angin an soi kan tia nimin lama kha chuan sipai hi somkua lai thi to angin Lion Battalion Commando pola mi pakhat chuan a soi veleni nimin lam khan an thi bel nual te po ni thei ve thova azat hi chu indawna hmuna mi te po hian achia chia hi chuan soi thei lo tura ngaila Sual sipai thi hi an tam thokhatani ti ero achiang viau ni na lang helam po hi kan news masa kan soi tak ang khan January ni som ni atanga inkap le tan khan nia tatma somli palina sipai tele North Eastern Command nuaya sipai ho an fire za somnga borvel nia soi ni in Kotuli Army nuaya Lion Battalion Commando KNU KNDO Brigade 6 Kalung Army le DKBA nam sipai ten an lo ka rona nimin pia lam thleng kha chuan indawna kal tluanga an thom ana chho hle reng mai indawna nimin lama report ang chuan Sual sipai som ko chuang an thi to a midang somnga velen hliam an tuar bok ti ania hetia han ngai hian adik thei chi lo ni na lang sipai za somnga bor vela chutiang za thi le hliam tuar anom chuan Sual sipai zinga indo thei anom mangdon lo ti na nia chuwangin thi le hliam zat hi an soi war dewemo sipai hi an soi a hian an tam hle emo ani thei kan ni san pia kholama ringot po artillery section zanga somli pangana le zanga somli parukna ten RPG muzani chuang an kap to tiania MI-35 le jet fighter 10 voisom chuang boman thak to ninan soi boka nimin pia laman soi dan chuan chen na in nga aka nga KNDO 6th Battalion atangin mipui sipai pani in ramtan nunna an hlana ni nimin tuk dar kuwa vel po khan Sual sipai ten chungdu chua lama nghawng jikta khuwa an hal le Moon State bilin le tatung inkara nimin January ni som ni pasari chomhadar som pakhat vel khan Sual sipai motor som pakhat beyani a amaro chu sipai hi pathum chawan thi ni om takania sipai ten chen na in thum an hal ve bokani Moon State yi township a sakholama thok tu te motor manga PDF ho chet vel dan thli thlai thin tu piuso tri mi pani chu January ni som ni pasari nimin tlai dar thum vel khan
PDF ten an dan khe chiangin kong laka an lo changa an lo kap ta a piuso tri hi mi pahnih ni in an pahnih nan thi pistol te smartphone te mi tong ngai thak na khol ti ang reng engemo an la ni tanin tari region tanin tari township a hian January ni somni pathum ni somni pali le ni somni panga ni thum chung in dona sual sipai som thum aya tlem lawan thia PDF lam mi pathum an boral ve bok ni in PDF lam chuan an soi January ni somni pangania anin dona ani thum nia make PDF member pahni le tanin tari PDF member pakhat an boral ani ramboyin a nghawng chu eile bara harsatna ania chumi na hrin chhuale chu mi hring ta na poi sumdawnna thiang hlim lo khoi hi ni UNODC na soidan chuan nikum sang ni somni pani chung khan Myanmar ma hian Opium an chin hi tunma ayin za som thum pathum zetin apunga heroin siam chu lampo kumdang aina pung hle ni inan soibok kumliam ta sang ni som palia tanga sang ni som ni khleng kha chuan hetiang drugs lam che sumdawnna le opium chin hi atla niam sot viu maya sipai in thu nei na pong lak nu hian mun kil khora aron pung le ta hluai mai ani chuwangin UNODC lam chuan hetianga drugs lama sumdawnna apung le hi anram buayin eile barzon na ati chiat nen a in kung kai tlatani anti sum hlutna atlak niam lain thilman asang chak mai boka ram economy hi athat lok lova mire theile harsa te nitin eizong chokte ta na avan zel chuan opium hi apung tual inarin nikom sang ni som ni pani khan ram chung opium chin na hi hectar sing li chuangin a pun bela chu kumhasalam ayen za som thum pathum zetani heng zinga then khat hi chu kanzo rama aron lut le ngei don ti achianga Myanmar ram boy hian kan ram nun po angong ve hle tho Bible in peng ton theu kan ni atiang mai khan an ram boy ania kan tuar ve chuang hlei nem ti mai chi alo ni mia lo mai UNODC laminan soizel dan phei chuan opium chin na ram apun bel na sat rualin ril rozau thauna dam doi ti mayang metamorphin lam chi po hi apung hlea hei hi chu sian state apung le Sual kumdang ain za som thum pakua zet tin apung ani methamphetamine lam chi pun na hi chin state le karen ni lama hi chuan za som pali vel ani tun nai po khan sian state chua lam mindset township drugs an mana atam tham le hle ni an ram poisa cheng billion khat point pakhat pathum man ania ral thuam an man tel poka rama boy ma po in drugs hi chu a om reng thau na chungin ram boy hian ati hluar chhozela ram boy in zia om lam apan vat lo phei chuan mitam takin an chiat pha zual so don ani Justice for Myanmar chuan dan lo taka Sual sipai council tho pui zel sarkar le company ming list ati chuaka sipai tho pui hi company zongin anianga pol somruk zetan omani antia an lisa chuan Sual sipai tho pui tu tele an tho pui dan chip chiar taka tarlan ani aram zongin ram somni ramin zom khom pol somni panga antela chungzinga chuan even member ram sompali an lo tel ve boka sarkar rang sum le pai khoi lama intial tual pol sari lion oma an vain pol somruk chuangin sipai council hi direct le indirect takin an la tho pui rengani antia chol ram tura an du thu an soibok Human Rights Watch te SACM tele Democratic Activist pol rang ten sipai council tan pui na tito lo tura ram rang an nora an dilayen ram tam taka company then khat chu sipai council nen an la thok dun hloma hei hi thil poi tak hanin khap be hlei thei si lo ania tun nai mai po khan Japan sarkar noya construction lam khoi tu company lian pakhat sipai council nena thok dun reng chuan an tan puina manga construction bei mek Myanmar Economic Corporation MEC nena US dollar cheng noi som lai mai lo hlan le to ni in Human Rights Watch chuan a soi
Yokogawa Bridge Company hian MEC hi sang ni som ni pani July atanga November thleng khan $1 million khat point pathum lai alo pe ni in Human Rights Watch chuan soyani hetiang hi thil om dan ania sipai council hi pon lam lang theya hi chuan anan soi sel ve takna a chung lama ero an hophal tak tak lo an sumdawnna a that don chuan engma poisa kan nei vak chuang lovani India kan tia Japan po alem chuang lo ti kan hrele a nakina phei chuan Asian member ram then khat an ro rel na sipai council ho hle ataka ero an ram company te ne na tho dun poi ti chuang mia lo an lo chhuah le arin om kan news masa akhan 45 rights ten Germany sarkara min ong hlana le a ho te khin na an thelu thu kha kan soi to a genocide le war crime bo chiat na thu boi ni in an dil na hi German sarkarin apom tak takani chuan sipai council lal ho hi ramdang an thlen ve le aman ngal mai theina chance a om ni in 45 rights lama an ho tu Nikki Diamond chuan soi 45 rights bultuma sipai lal ho khin na hi phek zan hi som panga zeta cha ni in soi fia na neu nen phei chuan phek sang ni la ya cha ania German rama universal jurisdiction ko ta phar turin ma an la mekani universal jurisdiction rorel na in apoma arel sak thei chuan sipai lal ho te an chung te le an thui hruai crony anti ho chenin rampon an dak chua vele Interpol lamin an lo man ngal theyang ti in Nikki Diamond chuan a be seina asoya ICC le ICJ kan ti ai khan helamatanga malak hi athok rang theizok don ni a riat thu te German hi Europe khomwala huhanga berte zinga mi ani thu te Asian le Asia ram rang ne na Sual ti tu te man sak thei tura thil poimo thok ho tura ming lau sain tu ani thu te pu Diamond a chuan a soi nual mai boka beisei hanin siam le phot tila athang chu Myanmar hi abuai rei tanta a Asian tan po abuai thak deuh tanta kumin hian Asian te Australia le New Zealand te hian free trade agreement an siam dona kan ma August thavel khian ti hlotlin an beisei nia soini in Asian IOA Trade and Commerce Director Dina Kurnia Sari chuan soya amaro chu Myanmar buaina anram chunga humanitarian aid kalpui dan le Myanmar mi puite harsat na ton mek hian rawati khol ve theidon ne na soi Indonesia rama Gajah Mada University ya International Relations lama mithiam Randy W Nandiat ma poin Myanmar problem hi Asian tan thil boi thak takani thu asoi ve bok ole khati zong kha tun tu matana Myanmar lam chanchin langsar sual kanan soi thei chu ani a ngai thatu song ten atop thlengin minlo ngai thak saka in chunga himlum takin kan lo me